Godina je 2016. Facebook je uveo opciju dislike. Andrija scrolla po fejsu i vidi Marinovu objavu videa Batman v Superman. Pošto Andrija više voli Marvel filmove, on namjerno dislajka Marinu status. Marin već samo 3 sata visi na Facebooku kad odjednom primijeti da je sav njegov trud pao u vodu. Marin si sam lajka status kako bi imao ne samo jedan dislike, već jedan dislike i jedan like. Sporo ali pun bijesa Marin uzima pištolj i kreće kod Andrije. Marin uletava u sobu, a na tomu Andrija odgovori. Reci. Nisam očekivao dislike od tebe. Irma, to sam iz zezancije, sam da vidim kako ćeš reagirati. Jebi se, Mark Zuckerberg. Želite li da se ovo dogodi i vama? Ako vam ovo nije dovoljan razlog za reći ne Facebook dislajku, pokazat ćemo vam još par primjera mogućih posljedica. Marin neće ubiti Andriju, ali će se iz očaja baciti pod vlak. Marin će biti prisiljen otići na zrak u prirodu. Drago mi je, ja sam Marin. Marin će morati obrisati Facebook i početi komunicirati s ljudima. Drago mi je, ja sam ti brat. Nadamo se da smo uspjeli utjecati na vas da sudjelujete s nama u borbi protiv uvođenja Facebook dislajka, jer svaki like je bitan.